Mwiriwe neza ndabashimiye cyane mwese mwisemo kubana natwe muri kano kanya. Mureke rero mbagezeho amakuru nyesha Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi bamwita Murangwa Yusufu aho amaze gutangaza ko ingengo y'imari ya 2025-2026 yagabanutseho miliyari 80 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Ese byagenze gute? Nibyo tugiye kugarukaho mbasomere iyi nkuru, muraza kuma ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment, mukande like mukoresha niba utarakora subscribe nayo mubwire ngo uyikore, ukande kwa n'amagambo yanditsemo subscribe imbere izina On Time TV, hareta akamitso k'inzogera nakuga kandeho aho uzajya wibere mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye, nzajya ngwereza ubutumwa bugufi notification muri telefone yawe, bityo ube mu bambere bahorana amakuru yizewe kandi agezweho ku gihe. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Murangwa Yusufu yatangaje ko ingengo y'imari y'u Rwanda y'umwaka 2025-2026 yagabanutseho miliyari 80 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda ikava kuri miliyari 7 na miliyoni 32,500 z'amafaranga y'u Rwanda ikagera kuri miliyari 6 na miliyoni 952,100 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi turi kuvuga yabigarutseho ubwo yarari mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite abagezaho umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 018/2025 ryo ku itariki 30 Kamena umwaka 2025 rigena ingengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026. Inteko ishinga amategeko yemeje uwo mushinga w'itegeko ukaba uzashyikirizwa komisiyo ifite ingengo y'imari mu nshingano ngo usuzumwe ingingo ku yindi mbere yo kwemeza ingengo y'imari nshya. Mwibutse kuduha igitekerezo cyawe twanditse muri comment kandi like ukoresha, niba utarakora subscribe nawe uyikore. Minisitiri Murangwa yerekanye ko kugabanyuka kw'ingengo y'imari guturuka ahanini ku mpinduka zakozwe mu gushaka amafaranga akoreshwa mu kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga gishya cya Kigali. Icyiciro cya kabiri byagabanyijeho miliyari 138 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda ku mafaranga yasabwaga mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026. Hari kandi uburyo bwari bwateganijwe bwo kwishyura inguzanyo ya Rwandair mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026 bwavuguruwe bituma izo nguzanyo zizatangira kwishyurwa buhoro buhoro guhera mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2026-2027. Iryo ryabanuka ry'ingengo y'imari kandi ngo ryuzuzanyije n'izamuka ry'amafaranga aturuka hanze akoreshwa mu mishinga y'iterambere bitewe n'amafaranga ateganyijwe guturuka mu nkunga n'inguzanyo z'amahanga. Impinduka z'ingenzi rero zikaba zikubiye mu ivugurura ry'iyo ngengo y'imari, akaba ari amafaranga azinjizwa, kwiyongera kw'amafaranga aturuka mu misoro no kwiyongera kw'amafaranga kw'andi mafaranga no kwiyongera kw'inkunga n'inguzanyo z'amahanga zikoreshwa mu mishinga y'iterambere no kugabanuka kw'inguzanyo z'amahanga zinyuze mu kigega cya leta. Minisitiri Murangwa kandi yatangaje ko nubwo ingengo y'imari yagabanyutse ariko yerekanye ko amafaranga aturuka hanze y'igihugu yarateganyijwe aziyongeraho miliyari 250 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, cyane cyane ay'inkunga n'inguzanyo zikoreshwa mu mishinga y'iterambere. Ibi bikazajyana nuko ingengo y'imari igenewe imishinga y'iterambere nayo iziyongeraho miliyari 253 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Biteganyijwe ko ingengo y'imari isanzwe izagabanyuka ikava kuri miliyari 4 na miliyoni 312,900 by'amafaranga y'u Rwanda ikagera kuri miliyari 4 na miliyoni 114,900 by'amafaranga y'u Rwanda. Bikaba bivuze ko inguzanyo yo izagabanyukaho, bikaba bivuze ko yose ingengo y'imari nyine isanzwe izagabanyuka ikaba izagabanyukaho miliyari 198. Amafaranga agenewe imishinga akaziyongeraho miliyari 253 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda, akazaba avuye kuri miliyari 215
n'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda n'inyongera yashyizwe mu mishinga itandukanye. Murangwa akaba yarasobanuye ko mu kuvugura ingengo y'imari hifashishijwe ubusesenguzi bwimbitse bwakozwe hagamijwe kurebaho ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari yagiye ikoreshwa n'ibikenewe mu gice cya kabiri cy'ingengo y'imari, kandi ayo mafaranga yarasaranganijwe mu mishinga y'ingenzi. Hano benshi bari kwibaza bati byagenze bite kugira ngo ingengo y'imari yo kubaka ikibuga cy'indege agabanuke? Uyu ni Minisitiri Murangwa yavuze ko ubwo hateganywaga uburyo bwo gushaka ubushobozi bwo gukusanya amafaranga yo kubaka ikibuga cy'indege cy'i Bugesera, hari hateganyijwe uburyo bwo gukemura nk'ibibazo bishobora kubaho, ibyo bise worst case scenario. Byerekanye ko mu buryo bwo gushaka amafaranga ari bubiri burimo ubwo gukorana n'ibigo by'imari bikora ubucuruzi aho inyungu ziba ziri hejuru, ariko hakaba n'ubundi buryo bw'amafaranga make ashobora gufata. Ati aha twari twafashe miliyoni hafi 400 z'amadolari y'Amerika yo kwifashisha mu kubaka ikibuga cy'indege. Twakomeje kwegera abafatanyabikorwa dukorana nabo, cyane cyane Banki y'Isi bemera kuduha ingwate ya 95% y'amafaranga azubaka ikibuga cy'indege, bituma tubona amafaranga ahendutse aho inyungu ku nguzanyo izagabanyuka cyane. Yerekanye kandi ko byanafashije cyane mu buryo bwo gufata amafaranga, ku buryo u Rwanda ruzajya rufata amafaranga bijyanye nayo rugiye gukoresha. Ati ubu bizadufasha gufata amafaranga igihe tuyakeneye. Ni ukuvuga ko ibikorwa bigikomeje kandi nta kizahagarara, ariko uburyo dufatamo amafaranga azahinduka. Ikindi tuzajya tuyafata igihe tuyakeneye. Mu by'ukuri amafaranga yo kubaka ikibuga cy'indege yaragabanyutse, ariko amafaranga y'indi mishinga yariyongereye kugeza hafi miliyari 250 z'amafaranga y'u Rwanda, nk'uko yakomeje kugenda abisobanurira iyi nteko ishinga amategeko, dore ko nayo yaje kuba yerekwa ko nubwo ingengo y'imari y'umwaka wa 2025 na 2026 izagabanyuka, ariko azashyirwa mu mishinga aziyongeraho miliyari 253 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyine nk'uko amakuru yizewe, amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza kugenda bivuga. Ubyumvisha ute? Ubyakira ute? Uraduha igitekerezo cyawe twandikira muri comment, kandi like ukoresha. Niba utarakora subscribe nawe ikore, kugira ngo n'andi makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho, byabivugwa muri politike, mu buzima, mu mikino, mu myidagaduro, mu muco, mu iyobokamana ndetse n'utundi bijye bikugeraho 5 kuri 5. Ari nako muri kano kanya nkubwira ko u Rwanda na Ethiopia baganiriye ku gusigasira imikoranire mu iterambere. Nk'uko bigaragara, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaganiriye na mugenzi we wa Ethiopia bamwita Gedeon Timotheos ku guteza imbere umubano w'ibihugu byombi ndetse no guteza imbere inyungu isangiye yaba mu karere no ku rwego rw'umugabane wa Afurika. Ibi rero Minisitiri Nduhungirehe akaba yavuze ko Ethiopia ari umufatanyabikorwa ukomeye w'u Rwanda muri Afurika, anashimangira ubushake bw'u Rwanda bwo gukomeza guteza imbere ubufatanye bw'ibihugu byombi. Abaminisitiri bombi rero bakaba banunguranye ibitekerezo ku bibazo by'amahoro n'umutekano bireba akarere ku mugabane n'umugabane muri rusange. Ambasaderi Nduhungirehe akaba ari Addis Abeba muri Ethiopia, akaba ari muri Ethiopia nyine aho yitabiriye inama ya 48 y'akanama nshingwabikorwa k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ifite insanganyamatsiko igira iti ikwirakwizwa ry'amazi n'ibikorwa by'isuku n'isukura mu buryo burambye, hagamije kugera ku ngamba zikubiye mu cyerekezo 2063. Ni inama ibimbura inama 39 abakuru b'ibihugu na za guverinoma byo muri uwo muryango, iteganyijwe ku itariki 14 no ku ya 15 ukwezi kwa kabiri. U Rwanda na Ethiopia rero bakaba bafitanye umubano ushingiye ku butwererane mu nzego zirimo ubuhinzi, ubucuruzi, uburezi n'izindi, ndetse ibyo bihugu byombi bikaba bisanzwe bikorana bya hafi mu guhanahana amahugurwa n'imyitozo mu bya gisirikare. Mu myaka 7 ishize u Rwanda na Ethiopia basinye amasezerano y'ubufatanye kuri serivisi z'ingendo zo mu kirere, byahise bifungurira amarembo amakompanyi y'indege y'ibihugu arimo Rwanda Air ndetse na Ethiopian Airlines gusangira ikirere nta nkomyi nyine, nk'uko amakuru yizewe atugeraho muri kano kanya abivuga. Ngahe nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza, muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza biba bigiye bitandukanye.
nabonye ngo na Wasake Group yashyikirijwe imashini zipima ubuziranenge bwa mubazi. Ibi byose ni biri kugenda bivuga, turaza kugenda tubigarukaho rero mu makuru n'ibiganiro byacu. Icyo usabwa no kubana natwe ukanda like, ukore share, none ukore subscribe, uryoherwe n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza biba bigiye bitandukanye tubategurira.